Mangibonge noxolo kwaze kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sesikusho singena mahloni ukuthi ke mancane nje amathuba emvula ephelezela ukuduma beseqalile ukushaya kwenhlaviyelanga enkabeni yezwe impumalanga enyakatho abe makhulu kodwa mawungena kakhulukazi ke engcenyini ezilapha ko North West sisho sithi mawungena ngasentshonalanga lingaqhubeka nokubalela kamnandi kuzo zonke indawo kanti ke nakusasa singalindela ukuthi ke qhubeke libalele nje entshonalanga lapha ko Western Cape inkungu yasekuseni ikakhulukazi ke engcenyini ezingasogwini entshonalanga aqhubeka lamathuba amancane emvula lapha ko Natal ezingaphelezela ukuduma ngokushaya kwenhlaviyelanga eGauteng impumalanga laseFrostata abe makhulu futhi ke mawungena kakhulukazi ke lapha ko North West kanti ke phansi lapha eStern Cape lingathanda nje ukusikaza ngamafu sisho sithi South African Weather Service iyaqhubeka iyasixwayisa ikakhulukazi ke imvula ezingaphelezela ukuduma osuku lakusasa entshonalanga eNorth West sibe nokuqaphela maseqala lezi imvula kanti ke isimo singabhebhelisa umlilo kubenzima ukunqoba mawungena kakhulukazi ke engcenyeni esenyakatho lapha eNorthern Cape sihlabele phambili siyobheka amazinga okushisa sisho sithi ke ulipholile nje mawungena lapha kuSutherland likhahletse ingubo mawungena ko Upintini uyongena lapha eKapa ngathanda nje ukufuthumala kamnandi uyongena ke lapha eStern Cape lithanda baphakathi lifuthumale endaweni ezingasogwini uyongena lapha ikakhulukazi ko Richards Bay uyongena enkabeni libe phakathi eGauteng liphakathi empumalanga liphakathi likhahletse ingubo mawungena lapha ko Paraboro kanjalo nasengcenyeni ezilapha ko Messina ngokutsha kwenhlaviyelanga okanye emini kusasa thanda nje ukufuthumala kuzo zonke indawo ezilapha empumalanga uyongena ke kwala seFrostata lishise North West ko Vryburg sahle njalo siyongena ko Kimberley ko Bloemfontein siyongena ko Qwaqwa Phuthaditshaba lapha ko Natal sisho sithi lifuthumale lapha koXhopho komzimkhulu uyongena komhlaba uyalingana enkandla enquthu siyongena kubabanango phansi lapha eStern Cape lingathanda nje ukuthi libe phakathi liye ngokushisa mawungena ke kuKaladoko nalapha koGrafrianet uyongena lapha koBuford wasi khipha unkwavetsheni mawungena ko Upintini sisho sithi naseKhalvina angeke lize libekezeleke uvumele mbukeli ngithi ke ngiyayithatha indaba enobusuku obuhle.